ene hwa me kokogina matade mu nyina edura san minya ba bi kura nware Shama. mi si mi pants jese ewo ada me dware be wi ayama life of no jese me mane wo urade fa nipa ye ni enti na mudi matam dididi a me se me mamo ne me masa ansam na moka ne mame ne urade ntam ntete na mi je urade ho no makohe mi je urade ho na mafahe se enye nyame a anka mi say anka be wan because obi wo afese obi wo sika say obi wo anuonyam say but that person is nowhere to be found. Me carry a school no. Some people were brilliant. But then me who am na me dodge. I say me dodge because me must say me who am state in it, you know. But these were brilliant people. So what I say? Hello, keep watching Xposed GH, the best channel on all of YouTube. Yes. Hello, baby. I'll be amidin chia and a mouth. If I'm Ben Bruce, watch a high Xposed GH. Also subscribe, my mende too pay now on Sakabi. Jaina Asamoah, the slay Evangelist. It's my friend. I also on the Slema Yesu Christo. And now I can't say me now, some no kind no. Me tea and I'm a botoye. Na me dear, me feel say Christo for saying essay kasa. She might have her flaws, but when it comes to her Christian life, I have no doubts. Enkuti Jaina Asamoah bra. Onyamini ndi enti o ma medika akwatra de kakra ansa na me yede me ba evangelism no and onima de nso nti o ma me kosua ade pam 4.5 years 4.5 years nye bon na ma bon na de tie ni se me pon me ho akesu be mu na me kotena ena me tie ade pam mu a na nyame ka me papa kwakua mu akoma ena o ma me 10 Ghana kan ne friend 100,000 Sare ko ba fo ni enti ode ma me no ene hwa me kwa asoro na sofo ya bi obia te ho na sika no so mini ba bi danti mi se nika ketewa bi wo mase ene sika ni se mo ahwa na yira me dikuta na se wono ayigori ati no ai mpanyifo kukudanfo nyina ati ho na ye hwe ho a da bi me ma ye David awa ye David ai na Goliath de ode me ko sa mama se sofo ba why David no mpanyifo kukudanfo to na obema 10,000 sabre me da asodem ho nso me da sorry dem ho enti sofo ne ye ma homti wo bia te ho ehwa na msori koye enu akwa na meka kire me nua Kofi Frimpon say asem wo ye siye no ehwa na me koye na mse sofo me kura ma mie ma no wo se mo amopesa mo man 100,000 10 Ghana ye pedi obeye chairman na de obebie na no so obeye chairman no just wotua 10,000 no 100 Ghana no anya 100 Ghana 10 cedis sabra ne friend 100,000 94 no mo honom no ene hwa me kokogina matade mu nyina edura san minya ba bi kura nware Shama. mi si mi pants just ewo ada me dware be wi ayama life of no just me mane wo awurade fa nipa ye ni enti na mudi matam dididi a me se me mamo ne me masa ansam na moka ne mame ne awurade ntam ntete na me gya awurade ho na makohe me gya awurade ho na mafahe me tu kwan a enne me pesa me top antisha me twa brain ko aburuchire na so edrubre bi abaako pe won na ma baako ya pem no ma pem ya mpem du ade na abaka fa ya nyankopon yi ho sa wa nyanya me fufuro bi anka ne ho na so woni ne benante anti na me ka kire mo se de ye mu befa de atua na mon a onyame beye mu yie because apart from nyame asama woni mihia me de be ma wo no ma yese Peter wo sisika ne dweta de me nibi de me wonie Yesu Kristo din ni mo nante enti na me hu se osofo bi yinya me mafiri na sam nyankopon so na so ro pese o yi David adwene firi nyankopon so nti wo ko fan ko brecha na niema na sese Goliath na bi ene wo ko fa de man no se fasesa wo ho na koa no so wasesa ne ho won so sesa wo ho ba na David nim de owo na wurade so
ene nani da nti woka Psalm 16 verse 8 David se me di onyankopon asimanim wasi onyankopon asimanim da no wo me ni family him da why na si wanim wodi ayire ho ane ya papa de ya maame de ana da na Asamoah bon menya bonsamo quotation ya ye kan kire se wo fa nyame asem ye oyi nyame asem ne de kon enya saa ne ma no akwa no wanye training ode ne ho to saa kan de ne mesesanke ye woro no nika no a ka bo nsa ne tunyina ho ye white osimi ba kora minumbi so ati aze enti mo amudi a kire no momfanya disuade momfanya disuade sa wanye training amfane wira nsanya mimu a oni ni si adu ababu ni du aso sa pebi ani afa kura na ko awuo ye training Kristo ni suade sua Bible yes lord osofo sua Bible mfa ne dom adi wati da bia meka wan fa Bible na nsenya mememu amo mo hu nsenya me de bre na yade onyankopon asem ntwamu da na ade akade na kyerɛkyerɛ na wobanum akoduru sometime bi obehunu sasa akade na kuranya hu antu behunu amokɔ 11 woni baba hu so ebi mu adikan because one me di wachi aye no nom sa ne ma wo ma ne kodi Joshua ayi eje achi konum koko omo ane di binua be ma pa life mu nyina achi so ati ase ebi mu be ya kese chense nti mu de mo nsore ma ne de mo nko na mo ye holy yan kenkan si yes ya duro he 40 ai o Kristo ni o kasa kasa bi wo honom a ese wutimi kasa na nipa ehu se enye nyame a kamise akame wo he oti ase David yesi edu ba bi osaya ma ne ho pae e ma ne kasa wajimi wonim se woni ohene oti shut up man wonim ba bi anyame fa me ne ba bi odimi abesi no weye e Kristofo kasa na sabe me de anya Kristo ni kasa bi oni bibi se enye nyame a anka me say anka me wan because onim obi wo afese o obi wo sika say obi wo anionyam say but that person is nowhere to be found me can dey go school no some people are brilliant but na me who am na me doje ayesa me doje because me ma say o me who am state ni ti no but these were brilliant people so what I say obi so on ma ye won into a rich family but na who na why junkie ni nyina kwose ne say it's just by grace and then ugina ha wo kasa mansai tie enu ti dan na Asamoah say eye adum bi keke because ohwe ba bia na ofi ba kwofo manchu ano deda aduane ano nyandi na sabe okọ ya friend say asoepo a sure kra no nya bi nya ne ho na enne dan na Asamoah hwe adan ya wasisi oba radio so TV so okasa ni pati a ose ba ko pe no wo manyame se eye adom Kristo ni awutie me enfan hye wo se eye unyansa bia na wo hoodin binti na amwadu ni awadu yo trust me and yes I'm mistaken in that because people are ahead of you in the park but eba ne say na wo ene wadu ni awuti mekai de oko Bible ma David time na Prophet Samuel yesuma no odu ho no offer David niam panifo because ohwe stature any the room tin say when na nyame atwusu ba na nyame atwusu last one na sabi oyo free ti ye na koto nwura mu no sabi ye hwehwe na chi no ono na ne hwehwe no eno ti David boy ye na nyame ye ne ntata sa oye the king of what Israel no was say mekai machi na mahu se eye adum bi na asome so sabi enya ma ho ofa because ofree in those days that they were outcasts and nothing na David oil last born na ye ne koto nwura mu no oni ma meka chro eti ena wugina hai sa wanya ka papa bi twi wanya dan papa bi dam na wanya niam bi asabi kofo boje eso a kai hu ade ba ko pe se eye nyame adom na enya wadom meka adom ba ko na kofo ka no sa adom ne de minim sa nyame no meka Jehovah adom utie mi ye be haw na unim
Sadia no ode ma Nyankopon a ode ma Jehovah na bod ni din ode ma Jehovah obeshira aha Xposed GH FM subscribe share me too ma announce aka be manuals. Hello, keep watching Xposed GH, the best channel on all of YouTube. Yes.